Indwara y'imitezi ni indwara iteje ikibazo ku isi yose, cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, by'umwihariko muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Indwara y'imitezi ifata abantu bose guhera ku mwana kugera ku mukuru, kandi yibasira ibitsina byombi, ntitoranya hungu na kobwa cyangwa se gabo na gore. Imitezi ni indwara ya kabiri mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ikaba ikunze gufata abantu bari hagati y'imyaka 15 na 49. Birumvikana ko ari abantu bari mu gihe cy'ubushyuhe mu mvugo y'abubu. Nk'uko tubikesha umuryango ushinzwe ubuzima ku isi World Health Organization, abagera kuri miliyoni 106 barwaye imitezi ku isi yose ku migabane itandukanye igize iyo mubumbe dutuye. Indwara y'imitezi iterwa n'agakoko gato kataboneshwa ijisho kitwa Mizero gonorrhea mu ndimi z'amahanga. Utu dukoko twibasira uturemangingo dutwikiriye ubuso bukunze kuba buriho ururenda, bityo muri two twavuga nko mu myanya myibarukiro. Utu dukoko twibasira uturemangingo dutwikiriye ubuso bukunze kuba buriho ururenda, bityo muri two twavuga nko mu kanwa. Utu dukoko twibasira uturemangingo dutwikiriye ubuso bukunze kuba buriho ururenda, bityo muri two twavuga mu bice bigize urwungano ngogozi rectum. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ukuntu iyi ndwara y'imitezi yandura. Ubusanzwe indwara y'imitezi yandurira mu mibonano mpuzabitsina ikorwa mu buryo busanzwe. Ubusanzwe indwara y'imitezi yandurira mu mibonano mpuzabitsina ikorwa mu buryo budasanzwe yo mu kanwa. Ubusanzwe indwara y'imitezi yandurira mu mibonano mpuzabitsina ikorwa mu buryo budasanzwe yo mu kibuno. Ubusanzwe indwara y'imitezi umugore ashobora no kuyanduza umwana mu gihe cyo kubyara. Reka noneho dukomereze ikiganiro ku bimenyetso by'indwara y'imitezi mu gihe umuntu ayirwaye. Umugore n'umugabo bagaragaza ibimenyetso by'imitezi ku buryo butandukanye, ariko abagore ntabwo bakunze guhita bagaragaza ibimenyetso. Reka duhere ku bimenyetso by'imitezi ku mugore ugirwaye. Gusohora ururenda rusa n'amashyira kandi rufite umuhumuro mubi mu bwambure ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugore uyirwaye. Kuva amaraso mu bwambure adasanzwe kandi utari mu gihe cy'imihango ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugore uyirwaye. Kubabara mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugore uyirwaye. Kubabara mu kiziba cy'inda ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugore uyirwaye. Kubabara mu gihe uri kwihagarika ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugore uyirwaye. Guhinda umuriro ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugore uyirwaye. Gutengurwa ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugore uyirwaye. Kugira isereri ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugore uyirwaye. Kuruka ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugore uyirwaye. Reka dukomereze ku bimenyetso by'indwara y'imitezi ku mugabo ugirwaye. Uburibwe bumeze nk'ubushye mu gihe cyo kwihagarika ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'umutezi ku mugabo ugirwaye. Ururenda rusa n'umuhondo nyuma yo kwihagarika ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'umutezi ku mugabo ugirwaye. Kubabara amabya ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'umutezi ku mugabo ugirwaye. Kubyimba igitsina ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'umutezi ku mugabo ugirwaye.
Kwituma ukumva utarangiza kubera kubabara ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'umutezi ku mugabo ugirwaye. Guhinda umuriro ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'umutezi ku mugabo ugirwaye. Gutengurwa ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'umutezi ku mugabo ugirwaye. Kugira isereri ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'umutezi ku mugabo ugirwaye. Kuruka ni kimwe mu bimenyetso by'indwara y'umutezi ku mugabo ugirwaye. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo indwara y'imitezi isuzumwa. Igiteranyo cy'ibimenyetso umurwayi azavuga ko afite hakiyongeraho ibizamini bifatwa na muganga nibyo byemeza neza ko umurwayi arwaye indwara y''imitezi. Muri rusange gupima amatembabuzi ava mu bwambure bw'umurwayi nibyo bifasha kubona agakoko ka Mizero gatera imitezi. Uretse gupima amatembabuzi ava mu bwambure bw'umurwayi, umuganga ashobora gusaba ibindi bizamini harimo ibizamini by'amaraso. Uretse gupima amatembabuzi ava mu bwambure bw'umurwayi, umuganga ashobora gusaba ibindi bizamini harimo ibizamini by'inkari. Uretse gupima amatembabuzi ava mu bwambure bw'umurwayi, umuganga ashobora gusaba ibindi bizamini harimo ibizamini bya mburugu. Uretse gupima amatembabuzi ava mu bwambure bw'umurwayi, umuganga ashobora gusaba ibindi bizamini harimo ibizamini bya tirikomonasi. Uretse gupima amatembabuzi ava mu bwambure bw'umurwayi, umuganga ashobora gusaba ibindi bizamini harimo ibizamini by'uburagaza. Mu gupima iyi ndwara, muganga ashobora gupima kandi izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo indwara ya mburugu. Mu gupima iyi ndwara, muganga ashobora gupima kandi izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo indwara ya tirikomonasi. Mu gupima iyi ndwara, muganga ashobora gupima kandi izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo indwara y'uburagaza. Mu gupima iyi ndwara, muganga ashobora gupima kandi izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo indwara za hepatite. Mu gupima iyi ndwara, muganga ashobora gupima kandi izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo virusi itera sida. Reka noneho dukomereze ikiganiro ku buryo iyi ndwara y'imitezi ivurwa mu gihe uyirwaye. Umurwayi w'imitezi ahabwa imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike. By'umwihariko kandi umurwayi w'imitezi akenshi aterwa urushinge rumwe rwa ceftriaxone. Umurwayi w'imitezi ahabwa imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike. By'umwihariko kandi umurwayi w'imitezi akenshi ahabwa umuti wa azithromycin. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka z'indwara y'imitezi ku muntu uyirwaye. Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza, indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo ubugumba. Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza, indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo gutwitira hanze nyababyeyi. Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza, indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo kurwara indwara y'ifumbi. Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza, indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo kwitakariza icyizere. Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza, indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo kuribwa mu kiziba cy'inda bihoraho.
Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo ibibyimba byo muri nyababyeyi. Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo kuvamo kwinda ku mugore utwite. Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo kubyara umwana utuzuye ku mugore utwite. Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo kubabara mu ngingo. Gufata imiti neza bikiza indwara y'imitezi, ariko iyo umuntu ativuje neza indwara y'imitezi ishobora kumutera ingaruka harimo kugira ibiheri ku ruhu. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo bukwiye bwo kwirinda indwara y'imitezi. Nk'uko twabibonye, indwara y'imitezi yandurira cyane mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bityo bumwe mu buryo bwizewe bwakurinda kwandura imitezi ni ukwifata. Nk'uko twabibonye, indwara y'imitezi yandurira cyane mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bityo bumwe mu buryo bwizewe bwakurinda kwandura imitezi ni ukwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Nk'uko twabibonye, indwara y'imitezi yandurira cyane mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bityo bumwe mu buryo bwizewe bwakurinda kwandura imitezi ni ukwivuza hakiri kare mu gihe ukeka ko warwaye imitezi. Nk'uko twabibonye, indwara y'imitezi yandurira cyane mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bityo bumwe mu buryo bwizewe bwakurinda kwandura imitezi ni ukwisiramuza ku bagabo. Nk'uko twabibonye, indwara y'imitezi yandurira cyane mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, bityo bumwe mu buryo bwizewe bwakurinda kwandura imitezi ni ukwisuzumisha buri gihe ku bagore batwite. Mizero Media irabibutsa by'umwihariko abagore batwite kwipimisha hakiri kare indwara y'imitezi, kuko abana bari mu nda bashobora kwandura indwara y'imitezi. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza, cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.